Advermodio. Los adverbios de modo. Los adverbios de modo expresan cómo se realiza la acción del verbo. Ellos responden a la pregunta ¿cómo? Y también se puede agregar ma al final de los adjetivos para convertirlos en adverbio. Bien, aquí tenemos algunos adverbios de modo y también su modo de uso. Vamos a repetir y practicar un poco. Bien, comenzamos con el número 1. Por favor, repiten después de mí. Bien. Bien. Ou fait manger bien. Ou fait manger bien. Comment ou fait manger? Ou fait manger bien. Mal. Mal. M'pas mal parler. Comment m'parler? M'pas mal parler. Doucement. Doucement. Parlez doucement. Parlez doucement. Comment pour me parler? Parlez doucement. Vite. Vite. Marchez vite. Marchez vite. Comment pour marcher? Marchez vite. Rapide. Rapide. Li travail rapide. Li travail rapide. Comment li travail? Li travail rapide. Comme ça. Comme ça. Pas faire comme ça. Pas faire comme ça. Comment pour faire? Pas faire comme ça. Meilleur. Meilleur. Me sentir meilleur. Me sentir meilleur. Comment me sentir? Me sentir meilleur. Pi mal. Pi mal. Pi mal que pamna. Pi mal que pamna. Comment lié? Pi mal que pamna.